Contigio. Naam. Jonno mi arti Belgique après men yewta don ha sen wondata en seeday siko ni mi landi biddo ni biddo déjà parce que famille ango pullo sen jommindiri tagado Naam. den doit jida de stayna Allah muyi si Allah muyi non ko Allah muyi ko non si tawi ko on tigi wadi bandiyagal mun tawata ko fi taw hebu ara dum min gakko rabay ko dewgal nakele yaga. Exactement. Pellati da mari gonga ko dumbe nata taw nyande humogol dewgal ngal joda almami ben ko atuto fenyinde si tawi torama tokkama be wi ayo Allah korbe jide jawdi Jonno ay dum don wadi naam mi propose à eux, mais il y a au Sénégal, mais va au vacances Sénégal, j'ai financé mon argent, on est parti, on est réveillé Turquie, bagage diamant haïka, parce que mon anata on s'ahali, mon anta haïki ton diamant, bagage diamant, tout ça là, me réveillé Turquie, mais moi Sénégal, on a resté là-bas. Comme il y a Sénégal, on tagado donc, on l'a mis là, on l'a mis bureau, on l'a mis minyangandio, ngini, wade teler boy, min kokoto la moto da sa wat teler. Alantado go. Lei ko dum be wiete bandirabe jaon sensa no se fasi mengara ko benno wi mi ko pewre. Et puis wajoni nyande go ndare ko Fatmata Baba Baw inete ino mo Côte d'Ivoire. Wi mi pewre bandrawa yurama denda nangal kala ko nirda e nder Côte d'Ivoire da yarandi yalla budan wi mi ko pewre. Oyni wo si tawi woni mi anda ko no pullo jogorta bengu mun si bengu an yawi ke famille on. O regilay mo et puis menen do me regilay kati. Pelleti si tawi ko to anga jettama naadama e nder katimere minyamma naada ka e nder katimere ko an katimere nangata wana minyam bandirawo men donc kadi mi do foda biddo mi wadi voyage on fo men ye men arti biddo comprimé no jetta bewre hebota no andi hundo en wolta film nge yota ko wolete fe ko nan woli ko farba ko hundu ko farba ko nyaade ko yimbe wattani la mo il y a beaucoup de arnaques et côté développement pidigo moi j'ai été arnaqué oui mi bewre naam parce que arnaque no existe parce que min ay hari ko porto be mi jombindirno ko porto be la lede porto bay famille ngono soñu de l'enfio mi jombu pullo naam pullo mi atti andidirde on atti langa ko ndo mi jombi direct quoi tu vois et puis hari on tuma déjà voilà ari on tuma la ngandiri hay cousine am bay mi seda man falno jombude cousine jongondo Belgique do mi wolta villon kanko are mo andi bewre labado matlo teddungal juldudo on déjà sibere wonduno harayno ay rasta janni wadi on tagino di parce que on oui mi tanke koto din bandirawa ngon o wondo arde do no gasa ko on tajata din mimmi do andi dun juwatala no di tajata gasi mai tumba da waje mai e ko ini jikko ha gasi rasta tajata ke anyam le tango jikko laba ma si jikko laba ma ko dum master no gasi mba mi la mara ma question wacha ake yafo Angleterre wacha ake antimi kontina farba ta wacha mi lan nito gaini ay joni ton wawa ka wonede min kadi minni au départ taw minno yo are Belgique gami mi soda sud comme j'ai mon contrat CDI mais so diga sud on va rester ici non mi fala ka Belgique min ko Angleterre mi soda ali sud mi perdi golle ande mi Angleterre mi jokki ton ha handa kadi mi tay ko puindan tun andi foti sa kiti golle mare ma jokki goddo ya tawara mo jokki goddo mais tawi angida wi Afrique ari dabbugol hara ko dabbere vraiment ngadduma ari aw kondiri goddo tay bibbe makko ben na Afrique be hotata ko gabe heba be jandi kanko ala souci Afrique ni autre chose anga mari souci Afrique son wondi ko am perdata exactement parce que kanko ko hebi wo ko yo nyaamu donge o hubi jota ko goddungo annon e so nyaami donge don ko ange bibbe makko be nge famille makko kan famille ma on noto c'est pas facile ni moment ko wadi go andara ko modje ma ko parce que jokka dum don toujours famille ko wala lang halaji go ma autre chose ma wobbe go mi fanka bude et puis mi bloquer famille en fo non min yo danda kadi j'ai bloqué même ma mère ah ouais parce que si mi bloquer ni na me sedai atu ake non non apola alpha jong non non farba jon jabata kongol parce que ko non minata si dengal to wi akil soray hara yo pendant plus de 1 an déjà parce que si mi yodde mabbe mi seda e be ngwa koto et moi j'aimais ma femme à l'époque en ce temps quoi tu vois min ma ko arnak molana do la ngandi ko mi halante ko koto accu akke ko do non mi yewtata wonon fulbe be yo jento farba ben jento do menen gawlube ben hara joni yewtu taw yewtu do la ngarde